Dalagan! Dasig! Ulatan niyo ko! Arami may shit! Dasig! Wait lang! Ari na! Ay, abaw! Sa tatlo sa aton, wala gid sa may nakadala sang payong. Teacher Dali Evsel, di Teacher Barbie, kalo mabasa lang ka da. akon, pero dapat permi kita ready. Sa sunod, mabitbit na gid ko payong. Dapat lang. Oo no. Sa natabo bala sa aton, nadumduman ko ang pulong sang Ginoo sa Matthew 25 verse 13. Hindi lang sa ulan maging ready, kundi sa pagbalik man ni Jesus. Yes, nagaog yun gid ko da. Agree gid kuya. Hello! Mayong aga sa inyo. Ako gali si Teacher Evsel. Ako naman si Teacher Grace. Kag ako si Teacher Barbie. Welcome to our Children's Church! Pero, antes kita magpadayon, pangamuyo kita anay. Okay, so let's fold our hands like this, bow down our heads, and close our eyes. Let us pray, kids. Father in heaven, our heart's desire is to worship you. Ginoo, ikaw lamang ang Diyos sang amon kabuhi. Indeed, Lord, you reign in our lives. Lord Jesus, we bless your holy name. We thank you nga maka-enjoy naman kami nga kids together with our teachers and parents in singing songs and making melodies in this children's church. Lord, we are your children and we are here to honor your name. Buligi kami nga makaintindi or maintindihan kag may ma-learn nga kami sa mga stories kag activity today. May you guide us, Lord, in everything we do today. Ini ang amon pangamuyo. In Jesus' name, we pray. Amen. Ano pa ni matapos ang ulan man? May pasulod nga bagyo how? I-check tabi karon ang balita kung may ara gid man. Sige. Pero, speaking of bagyo, party dira ang story naton. Nagligad nga si Mana. Mga bata, nadumduman niyo pa? Husto, party ato sa pagpauntat ni Jesus sang bagyo. Amo ni ang natabo. Sang sirom na sadto nga adlaw, nagsiling sa Jesus sa iya mga sumunod nga matabok sila kuno. Gani, ginbayaan sang iya mga sumulunod ang madamo nga mga tawo nga nagatilipon. Kag naglarga sila kaupod ni Jesus nga didto nasasakayan. May mga sakayan man didto nga nagdungan sa ila. Kag sang nagapanakayon sila, hinali lang nga nagmadlos ang hangin. Sige ang basya sang dalagko nga mga balod. Kag daw mapuno na ang sakayan. Pero si Jesus didto sa ulin sang sakayan nga nagakatulog nga may ulunan kag ginpukaw nila siya. Nagsiling sila sa iya kung nga wala siya nagakabalaka kay malunod na sila. Gani, nagbangon siya kag ginsabdong niya ang hangin kag ang balod. Kag nagsiling siya. Untat! Kag naguntat ang hangin kag naglinaw ang dagat. Kamay tigid ya kay Jesus, no? Kag ka-powerful pa. Yes, amen. So, dapat gali, hindi kita dapat magkahadlok maskin sa thunder or daguob, kag lightning or kilat, kung may pagtuo kita kay Jesus. Maskin daw pariho lang kadako sa liso kamustasa or mustard seed. Amo na ang siling sa Matthew chapter 17 verse 20. Ang ini nga mga hitabo nagatudlo sa aton nga mag-trust gid kay Jesus. Maskin ano matabo. Di bala mga bata? Right. Kung magulan o kung magbagyo, dapat magpreparar man kita kag updan ta sang pangamuyo. Pareho sang ginhimo ni Jesus. Pwede taman manduan ang ulan kag bagyo nga may pagtuo. Kag wala sang imposible
nga magapati ini. Kag sa aton man nga mga mamis dira, may mga panahon nga kita nag-eksperyensya man sa mga storms sa kabuhi. Wala nalipat ang Ginoo sa inyo. Hold on lang. Isugid sa iya ang mga kabudlayan nyo kay nagapamati siya. Sige, manugid ta sa Ginoo kay ready siya nga magaluwas sa aton. Mga bata, kuhita si mama o kon papa mo nga mag-pray upod sa aton. Amay namon nga balaan, nagadangup kami sa imo sang amon mga bagyo sa kabuhi. May mga tion, Lord, nga pamatsyag namon, daw nagalumos-lumos na kami. Apang nagasalig kami hindi sa amon kusog, kundi sa gahom mo nga makadawat sa amon. Ginadeklarar namon ang imo gahom nga maga-take over sa amon mga kaluyahon. Himunoi ang amon pagkinahanglan, tipigigid ang tagsa-tagsa namon kakabataan, kag ang amon bugos nga pamilya. Salamat Ginoo, kag nagasalig gid kami. Nga kami luwas na gikan sa mga unos nga nagalabay sa amon kabuhi. Ikaw ang amon dako nga Dios. Gani dako man ang imo sara nga pagabuhaton. Ikaw ang amon kalinong. Ang tanan nga pagdayaw ginabalikid namon sa imo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Subong, tion naman para sa bag-o nga istorya. Excited na kamo parents and kids? Let's watch this! Stories of the Bible. Jesus and the Children. This is Jesus, Heyo! who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love and healed people from their sickness. He did many miracles like calming storms and even raised people from the dead. Wahoo! One day, some parents brought their children to Jesus so he could bless them. But the disciples scolded the parents for bothering him. Shoop, shoop, shoop. When Jesus saw what was happening, he was angry with his disciples. Hold on there. He said to them, "Let the children come to me. Don't stop them, for the kingdom of God belongs to those who are like these children. I tell you the truth, anyone who doesn't receive the kingdom of God like a child will never enter it." Then he took the children in his arms and blessed them. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus died for all the children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus died for all the children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus loves the little children of the world. Let's play it again.
Psalm chapter 8, verse 2. You have taught children and infants to tell of your strength, silencing your enemy and all who oppose you. Again, Psalm chapter 8, verse 2. You have taught children and infants to tell of your strength, silencing your enemy and all who oppose you. Is our memory verse for today. Teacher Happy, it's I know this portion. Okay, so kids and parents, if you know the answers, please do not hesitate to type your answers on the comment section below. Let's see who got the perfect score later. Yes. Ready, steady, Go! So, our first question is, who is the greatest in the kingdom of heaven? sino ang labaw sa tanan nga nasakop sa paghari sang Diyos? Sino ni? 1, 2, 4, 5. What's the Okay. The correct answer is those who are humble as a child. ang nagapaubos parehas sang isa ka mga bata. Yes. All right. And the third question is anyone who welcomed a little child on the Lord's behalf also welcomes Jesus? Ang bisan sino nga nagabaton sa bata tungod sa Ginoo, nagabaton man ayhan kay Jesus? Yes or no? I think the correct answer is yes. Sakto. Oo. Yeah. And our next question is who was it that Jesus blessed? Sino ang ginbendisyonan ni Jesus? Kids, do not forget to put the correct answer in the comment section. Yes. Okay? Pabulig ka mo kay mama niyo, ha? Yeah. All right. The correct answer is the children. Sakto. Teacher Happy, may nag-answer man ho. Ang answer ya, ang mga bata. Yes. Wow. Very good, very good. Very good, kids. All right. So let's move over to our next question, which is if anyone wants to be the first, what will they do? Kung sino man ang gusto maging pangulo, ano ang iya nga himuon? Ano imo himuon, Teacher Happy? If gusto mo maging pangulo. Okay. Answer na. Yeah. So I think somebody got the correct answer, which is to be humble and a servant. Magpaubos kag maging sulugoon. Yes. Mhm. All right. And over to our next question. What were the disciples arguing about? Ano ang ginabaisan sa mga disipulo? What's the problem? Okay. Sir? The correct answer is about which of them was the greatest. Parte kung sino ang labaw sa ila tanan. So kids, are you ready for the next question? Okay. Our next question is, what did the disciples do when the parents brought their children to Jesus to have them blessed? Ano ang ginobra sa mga disipulo sang gindala sang mga tawo ang ila mga bata kay Jesus para bendisyonan sila? What did they do? Oh, ako wala akong sabat. Okay. Wala akong sabat. Ginsaway nila sila. Or? They scolded them. Very All good. right. Okay. So for our second to the last question,
Is it true that Jesus said to let the children come to him and not to stop them? Matuod bala nga ginhambalan ni Jesus nga pabayan ang mga bata magpalapit sa iya kag hindi sila pagpunggan? Oo or hindi? Hmm. So the correct answer is yes. Yes. Okay. All right. So for our next question, I think this is our last question, which is true or false. So Jesus said, unless you turn from your sins and become like little children, you will never get into the kingdom of heaven. Hambal sang Ginoo kung hindi ka mo magbago kag maging pareho sa magagmay nga mga bata, hindi ka mo masakop sa paghari sang Diyos. True or false? Hmm. Okay. So who got the correct answer? Okay. So the correct answer is true. Very good, kids. Very good, kids. I hope damo gid ka mo natun-an subong sa aton nga I know this portion. Yeah. Tungkol kay Teacher Hattie, kag ako si Teacher Jem. So, ready na bala inyong mga material? Okay. Ready na inyong material? Ready? It's It's activity time. It's activity time! Okay, so good morning, parents and kids. Today, we're going to start with another fun activity. So, the title of our activity for today is Jesus Loves the Little Children. For our materials, Teacher Kat, We will need the following different color stamp pads, or if you don't have any stamp pads, you can use paints as an alternative. and markers, white cards, stocks. Okay? Okay, so mga ginikanan, palihog giyas ang inyong mga kabataan sa paggamit sang gunting. Likawan naton ang mga matalom nga bagay nga ipalapit sa ila, kag ini nga pahanumdum para gid sa safety sang aton mga kids. Thank you! Okay, alright, so, Teacher Kat, what is our first step gani ah? Ang first step is fold the paper in a half to form a card. So, i-fold ta ni siya para mag-igo sa mag-igo na fold na fold na namon. Muna ni siya. Okay. Okay. Anong next step, Teacher Ana? So, after we fold the card, this will be the body of our card. Pamuna siya. Okay. So, using your fingers, press them into the stamp pad or some paint, them into either side of the body for arms and legs. Okay. So, bali, ang himuon naton is mahimo kita sang arms danay. So, Arms danay sa mga children. And then body. Not only thumbs, parents and kids, but we can also use our index finger for the feet. Okay. okay. Na. And please don't forget the head too of the children. Okay. Bulikan ta si Okay. Teacher Ana. And Teacher Kat will draw A face. Okay. the face sa mga children man. Okay, you can help each other, kids. Kung
kung hindi ka mo kabalo, patudlo lang ka mo kay mommy and daddy or kay sister or brother. Tapos mo lang yun sa kids. Okay. Kaya na. So while Teacher Kat is drawing the body, arms, and feet, ako madrawing ko sang head. Head sang aton nga children. Ila nga ears. Also eyes, nose, and mouth. Okay, para may tsura man ang aton nga children. Okay. Pwede man himuon ninyo nga girl ang iban nga kids sa drawing. Pwede man boys. And then, of course, sa aton nga card, hindi taman paglipatan ang message. Of course, this message comes from Jesus. So ang iya di gusto ipabalo sa mga bata is Jesus Masulat loves kita the sa little children. Yes, masulat kita sa Jesus loves the little children. Okay. Pwede man nga lain-lain naton ang mga colored markers. Okay. Amon din gamit lang naman ng purple and blue na color. Lapit na lang kami matapos, kids. Ayan na. Pwede man nga rainbow inyong mga message. Pwede gina siya. Okay. Okay. Tapos na kami, kids. Ayan na. Tapos ng amon card. So, kids, you can have a lot of options. Pwede nyo siya drawingan sa mga flower or ara sila sa garden, ng mga children. May sun man di or clouds. Whatever you like sa inyong nga artwork to make it more colorful and beautiful. Okay? So, If you're done, take a picture of your work with you and send us a copy. So, Teacher Kat, na-picture kita. mapapicture man kita Tapunta si Teacher Jem, Teacher Barbie, Teacher Grace, Teacher Edsel, Teacher Happy, where are you guys? Ato Tapos na kami sa artwork na mo. Ay na ang artwork. Hi! Hello, kami. teachers. Ari ang amon nga. Wow! Ra. Wow, namin ba? Mami ba? Okay, kids all, ang tawa pala. No. Jesus loves the little. Children. Okay. Indeed, Yes. a reminder Yep. gid sa aton Yes. nga palangga gid sa Ginoo ang mga bata. Yes. So before kita ya mag-break kag mag-end, di ba dapat mapapicture ta na upod sa activity naton? Of course. Okay, Sige so naman, ready na ipatan ta. niya. Panamin namin posing. 1, 2, 3. Again! Okay. Isa pa. 1, 2, 3. Woo! Next. 1, 2, 3. Okay, so before kita mag-end, dapat ma-pray kita anay, di ba teachers? Of Yes. course. Okay, paano kita gani mag-pray? Let's fold Hands. our hands, Fold. bow our heads, and close our eyes. Okay, sige. Let us pray. Lord God, we humble ourselves before you kag ginaako gid namon nga kung wala ka, wala man kami diri sa kalibutan. Lord Jesus, salamat kay palangga mo gid ang mga kids kag close gid sila sa imo nga heart. Buligi kami Lord nga mas palanggaon namon ang amon isig kapareho. Holy Spirit, teach us kung paano maging humble kag mamati sa Ginoo. Help us as well, Lord, nga magkabuhi nga may kahadlok kag pagtuo nga pareho sa isa ka bata nga nagaampo sa iya tatay. Ikaw ang amon tatay sa langit, kag makapalapit gid kami sa imo bisan ano pa ang matabo. Lord, nagapasalamat gid kami
kay you remain faithful to us. You will never leave us nor forsake us. Dismiss us now with your love, Lord. Ini ang amon prayer in Jesus' mighty name. Amen. Okay, so after sina, dapat trivia time! Okay, so last week's trivia, ano to gani? Ako mahambal Okay. So Teacher last Barbie. week's trivia is, in which book of the Bible is this verse found? Sa diin nga book sang Bible, makita nang ini nga verse. So train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. So, may options kita. Okay. Ready na kamo? Ready. Ready. Parents and kids, be ready because here it is. Is it Leviticus? Book of Leviticus? Is it in Book of Titus? Is it in Book of Proverbs? Or in the Book of Habakkuk? Din sa apat. Sino na ang naman. maka-answer man? Teacher. Teacher Kat! Okay, Teacher Okay. Kat. Kabalo na si Teacher Kat. Ang answer is Proverbs chapter 22 verse 6. Oh, grabe. So, it's in the Book of Proverbs. Makita siya sa chapter 22, verse 6. Okay, very good. I think tsakto man naton mga kids kay nagbasa to sila. Yes. Di ba, kids? Yes. Ayos, kid. So, syempre, may ara naman ta dapat sa this week's trivia. Sino may ara Siyempre, trivia di sa pwede aton man? magula. Si Teacher Um, Jem, pili ko may ara. Oy, si Teacher Jem. Okay, so this week's trivia is, which of the following is not part of the armor of God? Not Hindi part. part. Not Part. Hindi siya Hindi part siya ng part armor. sa- Okay. Teacher Jem, gaya kami be options para mas hapos. Okay. Ang option number 1, is it the belt of truth, May Belt of May truth. belt bala, kids? shield of knowledge, Shield. of knowledge, sword of the spirit, Sword. or helmet of salvation? For choice. So, ang hindi siya part, no? Hindi part sang armor of God. So, mapili kita dito sa apat ka option. Para mabalaan naton, kung diin, may clue kita. Yes. Para. Makita naton ini sa Bible, sa Ephesians 6, verse 10 to 18. Okay. Reading assignment na naman gali ni Teacher Jem. Mhm. Okay. So, syempre, ang answer, next Next week na week lang. pa. Pabasahan ta na yung mga kids. Kung syempre kami nga teachers, mabasa man para mabalaan ta ko na nung sure nga answer. Yes. Okay? So, we hope you had a great day with us, kids. Always remember, Jesus loves you. See you again next Saturday. Bye!